Maya pa oras kabalen o ininaing programang magmasabal ang pong gugusal, ban kanita, misulong ya ing kulturang Kapampangan. Luguran tamo ing kiyakatang pa ang Kapampangan, ipagmaragul taya, ing amanong siswan. Ating kami kay, uling Kapampangan kami. Oreni din kaya katamong pisabyan king episode tamong yeni. Makisaya tamo king Sinukwan Festival Street Dance and Interpretative Dance Competition. Malawos ko po keti labuad Kapampangan at saksyan alegwan ning Amanwang Pampangas ay ing Lantern of Hope ning SM City, Pampanga. Kilalanan taya ing kabalentamo ang matagumpe business woman ngeni king London ay Ching Verna Reyes Barakat. Malagong balita tamo pa ngeni ni kabalen? Sinlagya pulegwan ing kulturang Kapampangan king makule a Sinukwan Festival ngening banwa. Peto tuwana na niti natunay ang makwalta ing katamong kulturang pakamalan. Makuleng imalan, magarbong headdress, at mga santing props. Detiteng obra darang creative Kapampangans aatsuking gulot ning makule a street dance at interpretative dance competition para keng Sinukwan Festival 2024. Ekawari makuswelo nung akit mo deting terak-terak king tigtig ning Sinukwan, kabang susulod ding costumes ang magpakilala king karelang balen. Adwalang pulot metong deng grupo amekyabe king ligligan amerapat inyang November 30. Tinerak laki ang dalan manibat keng capital town, provincial capital ang gana keng City Hall ning San Fernando. Kay Batlan iti, tinagluslak ang Robinson Star Mills Pampanga para naman king interpretative dance competition. Bistawan first time ng matkiabe, elape pakabog ng Magbalwe Folk and Cultural Dance Club ning Holy Angel University. Buriming experience darin ding anak na alimu basta academics king school na atinding masayang festivals king wal and burimi ring a-develop itong skills na alimu king dancing pero pati king pakihalubilo ka rin alimu tao. Adwang banwana ng total na ning pambato ning Porak ing champion inya masema sanda pa kanu ing karelang performance ngening banwo. Medyo pressure kasi in the past few 2 years kami po yung nananalo. But at this year po super practice po kami. Yung training nila, it's a matter of discipline talaga. Discipline, memorizations, understanding. Makaswelo nomang makaswelo ding elementary students keng experience do. Bistaman mapagal, proud la kanu keng karelang performance. Po namin kasi po, pag laki po namin para maipakita po namin sa anak namin. Para po ma-experience ko po yung ginagawa po nila paabang sumasayaw sa daan. Makatukluya keng temang Kulturang Amana, sukat ipamana ing Sinukwan Festival 2024. Inya maswelo ya kanu ing Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated keng maragula partisipasyon dareng kay nakan at eskwela ngening banwa. In terms of the number of participants, in terms of the participation, no? In terms of support, and number of activities. Dakal, masaya, mapagal pero masaya. Mabiyaya, ing kulturang Kapampangan. Uling de nga tamo kinawulde, ing karelang kultura at ila ng misundo. Samantala, Champion niya king street dance competition level 1 category ing Kutud Elementary School kabang ing Angeles City National Trade School ing Minuna king level 2. Alakang iyugse karas king pisasabyang Kapampangan. Gana-gana, manayun at apag maragol tamungan. Inyapin, atin kami kay uling Kapampangan kami.